Belakeno Katungzak, Belakeno Tongtosuka, Sini Tripura Hastewo, Sini Bukukzak Koroksa, Tuimuk Hene Kasa Tui, Kaham, Nangzaknai, Aboni Kasa, Bo Factory Stamani Bagay, Sini Bukukzak Honor, Bukukzak, Sini Hema, Deborma, Ang Belakeno Katungka, Bo Omo Hekai Kasa, Srungai, Kaham Kai, Rungai, Srungai, Fataro, Hasterogo. Training now if I oza kaisa industry sini bororong ni bagai bos hak bai thani bagai ya sini dofa ni bagai bo ni mano bini logi logi kabangma bororok bo heno tang serro bo mani thongo ke madam omo hagatam khlaimani omo ke 20 liter je jar kri ja mai omo sumjar mani ke omo khai thongana so age khaiga omo 50 degree যখন দেখি খাইলে নরম হওয়াটা এরপরে দেশে ফুল ওয়াটার রয়েছে যাওটা আগে এরপরে ঢুকা ইয়াতে গ্রিন থেকে ফিলিং খাইনে মানে রকম যাওটা সো দ্যাট ব্যাকটেরিয়া রক্ষা তো ব্যাকটেরিয়া রক্ষা থারমানি জায়গাটা না বলে বলে কোন হাবাই ম্যাডাম নো কে তাই yang তাই তাম প্রসেস বাহাই প্রসেস তুইনি যে অর আগে তো তুইনো যে জারওয়াস যে ক্লাইমানি আমনি ইয়াগুলো Tamo. Kamu tuh store room, packing kayak mana? Enggak tuh hingga kayak jadi ini senam jakono ini rohor maya. At least 48 hours tengah nangguta resting period to. Pore se market or rohor jagota. No, testing roh kayak tiru tanah. Testing roh kayak sama klien. Okay. Omong kan gitu tuh. Oro hingga je botol je khlaijak mani tui je machine hingga oro go samung khai tongo tangnani tangsep manka oro o amsaini borok omong hangke mane tui filling khaijak man jaga rinsing khai filling khai capping khai ne je oro labeling khaiya gai gota complete product khai uta jaga hingga machine bai hingga Belakeno automatic machine. Automatic machine. Gorke je label complete ngi packeting thang atana. Packeting ngi orang desa collection khanya je store ma jaga tom jago khodi jas ni bagene. Gatai tam khaijak madam. Ai hinte water treatment system bana je min tu songjak man jaga. Tui no ma songo na. Tui jo ma songo. Hingga song tui bahike song abona kicha saima layana. Omo ke tui song mani jaga. Min tu songjak man jaga ta. Hingga refrigeration kaja bola sesuatu ya. Hingga mo chicken bake full time mo. Hingga high pressure ni alu mo. Eporke product songjak mani wastage water besa komono scale khaija uta. Nge ore no khaimani gore plain water mai thanglo to plain water ni gore khanglo joge added mineral khai je calcium magnesium potassium nge ore nge screen technology je ore screen promote tigo tin lung uta latest actually our screen technology omo hewa sibano ang tipra hasto ang le nugya khane mokolo product ti pheja kha ti pheja man gore je adding khaine kunai kisa kisa jodi phone lokano to ha ga bai ti kisa microfilter bai. Microfilter hang na bono. Microfilter bai sa mo jage thong na so sa mo ni. Ini pare ni product water thang ko sa wa. Aro you do se de no man bore wa. Ni product water thang ke oxygen level ozone bai ni ba ko sa ko ozone. Microbiologist je laboratory water ni tested khaijago tested khaijago ne TDS nge dai ngo pH level thik mani pore na kai feeling ni bagai ne lokon sakata nge o tui no sang haino nogo filter khai nang mani ama haiya o tui or belai kheno
মানে তামনাই মিনারেল ওয়াটার হনিমানো যে পিউরিফাইড খাইজাগো তা বেলাইখেনো বেলাইखेन दंथ'गा मेडाम निनि जे ओ जे फैक्टरि नुगि नों नफुइला सिनि तिप्रासाबो संनि बिसिङाव सिनि हनिमानो बेलाइखे खाथुंखा आरो बिसिङाव सिनि चला रकसे अमाहाय खालायमायाखौ नों खरकसे बुकुगनि खालायमा बागै आनि बोखा बेलाइखेनो माने खाथुंजाक दंथ'जाक आसुकनि साइमानिया अब माने बुकुबाय साइमानिया हेसे केमिस्ट नो जे लेबोरेटरीटा प्रेजेंट करो डिफरेंट कंपाउंड जे मेडिसिन जे नाम जमने टेस्टिंग खाइबो रगो मेगं तो जगा के गरम माने बर एसाइन के जे तंता केमिस्ट बर टेस्ट टाइप खायो टेस्ट खाइने बर जदि न इ अब फिलिंग खाइना खाने डिक्लेरेशन केसे अब माने फिल खाइजा काता तै बटल दाजा काता Maka microbiology lab. Nor jotono saiman tongo saiman khana. Je kabang ma. Test khaija orobo. Sen thakena. Mano tiro no haino langkano klaya hai si kabang ma kono porikha khaija process. Gorobo sen na orobo kono problem kri mane na an dio kono problem kri ama hine confident ni saiman hota. Jokhon te amaro laboratory test khainai kono मिस्टेक माजा खान का तिनो कोनो फिल खाइले ले बटल मार्केट बरो होया बटल बो खाया आरो फिया आनो जे तिमो आं कॉन्फिडेंटली साइमानो जे आं बरो बरो काहन नति खानो तो ना बेलाखेना जे प्रोसेस नुमा बायनो साइमानो कक थाइजाबानो तिप्रा हस्तेओनि जतने से बेटर त्रि हनि मानो ओ तिमुक आनि जे मकलो जे नुमानि लेटेस्ट सं कबां मांगर तुला रगो जे सामानि नुमानो अमहाय टेक्नोलॉजी कटाल एबा खमा मेसिन अमहाय काहाम रक सनु गया kabang ma jaga o आइसक्रीम फैक्ट्री रगो ले थांगै नायखा रगो बाहाय दै हामेरो एसे सामजाक दं किन्तु जागा जे फाइ लुक फैबाय मकल बाय थांबाय अब बेलाखेन खातुम जाखम माने तंथुसु गार मिसिं सिन बरक हंगै बेलाखेन तंथुसु का बेलाखेन हामबाय ओंखाय मैडम नि आरो ताबु खरबसुक सामुं खायने रक दं total 13 जना दङ ताबु 13 जना दङ ना 13 जना बिसिङो बुरै 9 जना दङ कसला 3 जना दङ बेले बेलेके हामबाय नों सिनि बरनो तां सेप मानि बागै सागबाय थांनि बंखा नों तो खानामानि नों तो गभर्नमेन्ट जब बमान मानि नै काहाम नों तो खरकजा लेक्चरार फानङै दं मांखा टुरिजमनि मेनेजार दं मानि न गभर्नमेन्ट जब पिया नायदि चाकरि आं साइजोंसो थांगौ दा माने आं लेखा फरांखा जे चाकरि मोनखा नक बायखा गारि बायखा पिया आंनि गाना गिनि बरना केफान मोथांमाया दा ओमफ्राय अब हंगे आंनि जिउआव मोथांजाखा आंगाथाय आंनि लगे लगे जे दंनायबो मोथांजाखा बर' गुरु दंखे आंबो गुरु दांसे आंनि फिलसफि हिंगाय खारन बर' गुरु दंखे आं गुरु दंखे आंबो फिलसि हिंगाय ओमफ्राय गोबां माथायबो एप्लिकेशनबो दङ बर'नो बताइसा आं जुस रक सोनामै आरो ताइ खरसा खरम इंडिया दाइमानो हंगे ताइसा चानाचुर फैक्ट्री हाइरक ताइसा सोनामै आरो पासो जना दाइ देमानो आबोनि बागैनो आं चेष्टा खालाय दङ देबो बेले काहाम मैडम नोंगो माहिकेते चेष्टा खालाय दङ ताइ दिनि जे इमां आसु कतर आबोनो नुगै आं तिनि खा खालाय तिनि हर अनेक नि ननो तुइ अनेक जवान सुजागान हनै ताइ खाबो खातुंनाय सारा हास्तेनि तिब्रा सारनो जे अमा हाइसिनि बुखुक हेमा बसाइजुं चाकरि खायै तङै मांखामो फियाबा बो चाकरि खायाव जे कायसा इंडस्ट्री जों जत नुगो सारा भारत बर्ष इंडस्ट्री खायनाय रकनो सक्सेस मो फियाबा बेलाखिनो दज्य नांगो बो बेलाखिनो दज्य क्राक खाय नबो 4-5 बोसोर रमै बो अपनो प्लेनिंग खाय तिनि उमसुक जराबि कासारि मांखा तैमुक जे फैक्ट्री बोते बो वान सुगै दङ जे चानासुर एबा फूड जुस आबरनो तै बो बसकामो खायनाय ते बहायनो सामुं तांनाय रनि बागो सेबंनाय बेले बिवार आंबो आं साना मजङा प्लिज आनि तैमुक तैनों दिन आं केसे आंबो खाइबो माने किसा बुखाव सेटिसफाइड नङा सियोर हा दफनो ताबुक सिन बरक जतन हामजलाय मानि जरा हामजागै बो दङ जों तांगै नों यांनायनि तैननो जों तिनि निसिमि नंनानि चाइ तंनाय आबुलि रगो तो मानथुका का आबुलि रगो जों पाइनाय जों यां एडिसि एरिया एबा ताकारजला जंपुजला मानदाय आजागारो तो मान दं आजागारो तो अबयसि जों पाइनाय नंनाय ताइ आबुलि रगो जे तंनाय रग जों जुदि सेब मांखांगास तर खा खलाय सेब थानाय आरो बतलाङै
एजेंसी एबा के बा जे बर रक तलाङै फायनाय डिस्ट्रिब्यूटर जुदि तंखांके अरन तलाङै फालगांगा बुंखे खायना मोजों दंनाय प्रजेक्ट रक युथ दं न आं बरंनो वनिनि अंगति थ्रु सावनिनि अंगतिके चैनल दिखे बरक गान र गाइडेन ना फैमानो जुदि सीरियस बरक हंके निजिनिबो टाइम नस्ट ताख्लायदि आंनिबो टाइम नस्ट ताख्लायदि फे नों सीरियस हंगाय गुबुन सायमाना मोजोंगो आं सोनामना मोजोंगो ताम ताम खायना ओमफ्राय आं फुल्ली सापर्ट खायनाय गाइडेन्स जे आनि मानतै बा प्रजेक्ट्स तांनानि सिगां बा तांफोरु ताम ताम obstacle फायखिया अब आं बेबां सायिबायनि बेलाय बेलायखनो नांकुक माने कक साकासिनि मैडम बिन बखा बाहायनो कुवार बो बुसुक जरातैखौ अमनो खायनान बागै स्ट्रगल खायगा केबो जुदि न माहाय तेबो इंडस्ट्री रो खायनान मुसुं तंहाके बजे मानसाक सय बरक जुदि न खायनानि इंटरेस्ट दंनाय रो हाके बो बंनो बचु बानाय गाइडलाइंस बो रई मानो नै बेलाय बेलायखनो हामबाय सिनि बुखुकजुक हेमा देबर मानो नों तेबो कुजुक साकाव काथुं संगो जतो नायना सिना हास्ते त्रिपुरान बररबो खा ख्लायो जतनो आचु बानाय सों जतनो सु बानाय नि लगी दंगो तेबो सिनि हामसातुं नंबो हामसातुं सिनि बरक दखाव हामसातुं तेबो कटर इंडस्ट्री ngै mang hanga तेबो का हामतुं बोनो नुगै सों स्रोंथाय दंगो स्रोंनानि नांगो बो हायकेनो तेबो गुबुननि जागा रगो बसों हिमी मालाय खांके आयं फासिंगो बिजनेस नि फासिंगो हिमी मालाय खांके बेलायखिनो सिनि इकोनॉमिक्स दिया जतन साय रां थंनि हालो काहामके न सिनि दफा सोसाइटी बहायनो तंकसांते हमजक बयरसिप नाय तामनि हिबा रां पुसायागो क्रे बेकार मामां नगो सिमे आसुगै दङ इमां सिमे कतर नुगै दं हांके तो सोसाइटी डेभलपिंया आरो वालाय सुगलाय बुलाय तुगलाय नासलेलाय आमा हायकेनो गमावै दङ आमन बागै बखानो फ्रास्ट्रेशन नों यावै सिनि बुखु बयबो मालाय अम हायखाय जे कतरी इमां नुखा अब बेलायखेनो किसानि को गया बेलायखेनो हामबाय मैडम न उलरगो बसं मालायनाय तेबो उलरगो नायफैनाय बेलायखे हामबाय